Anya laki din! Elby, limabas ka din ni Uncle mo adon. Sino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Sino nga rod adon? Amuyo mat akaw-awid ko. Isu ajak amu no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon na to Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasanaw, day talag barbar kan agsugsugal ti aramidan na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ang maumuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ka po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin ang naalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, kan aminan. Wan nga rod nanang. Talaga saan ang mauawat ang ti ugali ni Uncle Don. Adda ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimbang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay adda ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Adda ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapi ak man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit lang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. So amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin, ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen, day tati ugali ni Uncle yu adon. Nuad da kortana. Saan nga gatang iti kanan na? Iparanod na kit diti kwartana kadag iti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, manganak man basit, kastati kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen, uray po utam. Paliiwam, no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit, ngam dandanimat ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen, isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot day jeng uncle mo. Manong Donato, dakkel met titangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Wan mat, kasano nga main. Kadda kami lang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasayaat nga rod no kas na. Kat, inted da ka di amin? Wan mat, No ngay agopen ka iti savings account mo, tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos iti tersena. nay, apay.
Naglaing kamat unayan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya kuma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay na, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong nga umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Ala, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngeg iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga ak adi na kumaibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anasken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mo iladenggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagitoy at tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tata Donato. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso adi ka agsasaw, iti kasta tata. Ang mga numangagda ka, kanya pa ti kunain da. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lat, ano agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagmak. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isuasanak ang maisagmak. Am-amuda ka, di mo amuti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita at tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. May bayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Day ta nga ron ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang di na nga ron matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Barang sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adi na mo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tata Donataw. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, ken maysa, kasladyak maiturad ang mga nijay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya?
Kan maysa, kasla di dagugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagngingisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapit-pitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan katababain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man di buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numanagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga ungat ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga sawa ka, anbain. Wain tatadunataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinumbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga sawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaat, agbagay kayo matkit day. Unay inday ta. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kasla awan tinamnaman nga adda mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay na, Manong. Talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, tapay. Amoyo ka de. Nasakit tinakam ni Uncle Ben kan kwa na gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila. Akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan Manong. Dayta ka no timbagbagana. Kantidakas na. Kunanapay ka no. Nga agbagay da. Kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita antibagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasin ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis akablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna na ngarap na lahat kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, nudya lang nagpanpanunot pinaraman ak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak kaputa lakay ka ngaraw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangaron nga agsakit tinakam yaw. No bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na.
Ay namanong, apay akas tamot ng tibagbagam. Puno mati bagbagak. Awan ti bilib ko iti day a tao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, saanak ang mabutang. Ayaban yung di kunak. Apay. Mabutang ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabutang dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamot aglablabes. Tata Donataw. Day, si kamat gayam bain. Wine. Kay anya ngay. To pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam. Kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita anya gapungay mag. Ay, kuabay. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartak ko. Agyamang ka. Tasyak tinaranaam. Kasano ngay no sa balay. Ang mga no indurunda ka na dyan di ras. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo dang awan ti kays iskan na kadagiti bagbagam. Ngum kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yun nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada mataaw, tata. Kita ang pay nga muna aday tabagay. Ta ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pa agdigdigaw. Kita man na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ngayon baga. Wala damagam na kita kakabsa mo Ang mga no ibagara pa at imangkan na kita kabkamaw. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang niyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di aben. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanyak nga inararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pariben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabes ko na. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Ang mga nudida pa'y agbain kan ka. Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti bagak. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Inruar mo dagiti appliance tayo, berta anak ka. Anum dagita? Dalosak man nanang, isupay ama ilako. At dangarod amam apangilakwa manaka. Adda mo ti Facebook nanang, sigurado nga adda ti mayt agumatang kadagita. Sayang mo't ngamin,
Sapay nangina ti pananggatang ko iti daduma. Sa bagay, saan laang matasik at mangilakla ko iti second hand agamay? Wan nanang, isupay ang maigatang iti masapsapol tayo. Ang mga noad dapay madalusan dita anak ka. Irwar mo tatulungan ka. Siya kun nanang tapnusan kay mabannog. Di bali ta manulaangan. Agkapi kayo kit diri ta nanang. Ay sos, anya laki di na anak ko. Saan mo't anadagsin day tatrabaho ka? Kabaulak mo. Tapno makapag-exercise sak mo lang. Ma-exercise ti bagay. Ni nanang mat. Alaman nga ron, punasan nyo ti microwave oven kan rice cooker. Tapno maipost ko nanang. Ay, ang sakit ki din ti sikat ka. Makapabannog mo kayam. Ah, An may tagati appliances at daldalusan nyo iti anak tabagay. ila ko na kanulakay. Ino na usarin da kita. Mabalin pa'y mo. Saan mo't anadadaag? At nga ta, di mayat agumatang ka da kita. At da kanumod ko na ti anak ta. Oh, kasla na kababayin mo ngamin. Ay sus, awan ti nakababain lakay. Saan laang mo't ati anak ta ti aglaklako iti sikunan? Umaki di ah. At danto pa'y dagiti negosyante amang ilaklako iti second hand items amakuna. Nang runa no natibker. Uray second hand, magatang lakta lakay. Anya nga tanong gumatang tamot iti microwave oven ta kukoy lakay. Ni. An-anuan ta kumangay day ta bakit? Di mo madlaan mo ti agarami di ti cake. Anya kalakit di matten lakay. Cake laang ayamat ti may luto iti microwave oven. Kat sika ano ka sa pulan, gumatang ka. Mano aya ti balor na day ta. Ada nakita nga ilaklako ni Mari Berta. Mayat ti brand na kan medyo dakkel pa'y lakay. Mano ngay. 1,500 kanong lakay. Na. Nakanginginamot gayam. Nalakakit di daytan alakay. No brand nyo tigatangan ta, manginaan ta. No kasta. Saan na brand nyo tilako ni Mariberta? Saan? Ngamayat nga road lakay. Awan ka no ti dadaal na, uray second hand. Siguradum laeng amausar mo day ta a microwave oven bakit? Wen ka di lakay. Awaga kunti kumarek, ta ipa-reserve konti oven. Hello, Mare Berta. Hello, Mare. Imawag ka mat. Adda ka di masapol mo? Kurso na ti microwave oven nga ilaklakom, Mare. I-reserve mo man dayjay para kanyak, Mare. Kadwa na. Kano nga umay mo alaan, Mare? Dagasag to no maalak ti release ko iti lending, Mare. Amangan numabayag pa dayta, Mare. Ay, saan, Mare? Inton Martes nga release kami. Di ka madanagan, taalaag tumatla adagos. O sige, i-reserve ko para kan ka. Umay munto alaan, Mare. No cancellation. Wan, Mare. Awan ti pagdanagam, tamok ti responsibilidad ko, kas may sabayar. Nay, adu pa'y matila kumanak ka. Awan pa'y tinawurdar. Naipa-reserve amin dagita nanang. Nabayadan pa yung titaduma. Uray lang ho may da-pick up dito balay. Asino nga'y tinakaala iti microwave oven? Ni Mari Alma, nanang. Anya, iso tinang ipareserve? Wan nanang, apay ka di. Adda nga taibayad na ken ka. Anya lakit din nanang, adda O may naalaan no ag-release da iti lending. Damag ko ngamin kat ado ti utang dayjay, asaan pa'y anabaybayadan. Kasanulaangan ngay no di na mabayadan day ta order na ken ka. Negatibo man ngamin ti pinanunot yun nanang. Agkalma kayo ka dilang. Masiguradok nga alaan ni Mari Almat impareserve na kanya. Adto yun ti microwave oven nga impareserve mo, Mare.
Anya lakit din. Medyo dakkel talaga, Maray. Ay, wan amare. Solid ti 1.5 mo ditoy. At to'y matibayad ko, Maray, ang mga numalipatak nga itad. Ay, nagyaman aklaunay, mare. Isupay nga igatang miti masapsapul mi. Ay, wan gaya, Maray. Sigurado ka nga awan dadaal day ta ang microwave oven, Maray. Wan mare, inyalaki din. All goods maaramat mo pa'y dayta. Okay nga rod, Maray. Agyaman aklaunay. Mabagkat mo ka di, mare. Ah? Basic lang day ta, Maray. Siyak, paiti ko naman. Anya nga iti ilutong bakay. Ay unay kan lakay. Makikita mo't dagiti ingredients iti lamisaan. Agluto ak iti naimas asidaan ta. Inton madamdama, cake tumat. Tapno mausar ti microwave oven na ginatang ta. Amom nga rod, no kasano ama usar deta. Ay katsursurwag alakay. Kita laeng taamangan no agbidot kamay. Naisus, madadael lagi de. Wan. Ala, panawan ka pa nga rod. Si kamot ti makaamong agluto. Sa dino man ang ti papanam. Kasangsangpet mo pa'y laang. Agsubli akmanen ijay garden. Imay ko lang inalatay gabyon. Hala, agbatikan, tagluto ka iti pangaldawan ta, bakay. Nagimasin tin lutong bakay. Nalaklakagayam no at the microwave oven lakay. Naimimas pay. Ala, mangan ka. Adutiin na po ita. Aywan gayam. Inikam ko madala ng kantatang iti pangraman ng damot Ayun, jakpay nang tad. Mangtid kanto, inton madamdama bakay. Wan lakay. Ala, di mo liplipatan Sayang ti karne, no saan ama ibos. Natnagmat ti microwave oven mo, bakit? Anyat ko nam lakay. Ti microwave oven mo, kunak, natinag. Kasano ko mamatnag ngay? Diya ka mo, Kita aman. Aman kid din no nadadailan. Kasano matanat nagday ta? Kat mayat matitay pinanawan ta? Amangan no adda simrak apusa Anya lakit din aya. Imbagak nga minken ka, nga iti lamisaan ti pangiparabawam. Amok nga rod amatnag. Malahwanan, basol kon. Nagsasao ka dita, kasla pagayatak mo't amatnag day ta nga oven. Wanan bakit? Sorry. Isumanan na pagapaan ta day ta. Kumusta ti oven? Mayat pay? Di mat ag-onan lakay. Anya? No apay mat ngamin anat nagday ta nga oven Awan kit din ti pagluto Mala, aglisi ka man ta kita. Awan nga rod. Itay pay anay saksak day tangam di mat pumudot. Amangan no adala ang naputid aware na Diyak mo Mano abulan lang nausar day ta nga oven. Naperdikit din adagos. Anya nga rod, nalpasen. Uray agunget ka dita, nadadailan ti oven. Saanan ang maisublipay? Tinasayaat, ipatarimaan talatan numatarimaan pay. Agdigos kayo, nanang. Sa dino ti papananta anak kao. Ne, nalipatan yung samot follow-up check-up yung ita, nanang. Anya ita aya. Miyerkules, nanang. Miyerkules kaya mo. Kunak no Martes pay lang. Nalipatan nyo man ngaminan kat, nanang. Agdigos kayon. Kalpasan na, mangan kayo tamasapa tayo nga agrubwat. Ang mga nuado ti agpa-check up ita. Wow, nanakaw. Naisagana mo't lang ti pagdigos yung ijiban nyo, nanang. Ay, agyaman na akberta nakaw. Naimpagngal daw yo, Tata Rodel.
Kastabak ting kalma. Nakaumay ka, mate. Anda ka diti masapul ba? Kasaritak ko man ni Mare Berta, tata. Sapay anda tinapanandang ni Anteng. Sa dino, tata. Anya nga oras ti panagawid da. Follow-up check-up ni Antim ita. Jak sigurado, no niya nga oras ti panagawid da. I-text no tawagam langan ti kumare. Ibatik man nga rod da ito'y tata. Ha? Anya da ita? Ti microwave oven a ginatang ko kenkwana. Hape nga isublim ngay. Ada magayam dadail na, tata. Anya? Saan mat apumudot? Iso adimi mausar ken nila kay ko. Naisublimot ti oven, tatang. Inyag ti kumarim itay. Nay, apay ka no? Napirdi ka lumay. Di na ka lumausar ta. San ka apumudot? Anya? Kasano ko dadaal kat inpadas ko dayta. Sakbay nga inala na. Sa maysa, idi pa'y napalabas atawon nga inala na dayta, tatang. 7 abulan ng tinapalabas. Diyak amoy ti kumarim. Di nakakadinawagan. Dayta siguro ti makagapon no apay ang nag-miss call kanyak itay. Diyak nasong batan tamadama ti pa-check up ni nanang. Itiks mula ngayon. Ibaga masimangpot kayaw. Iti kasta, mapagsaritaan niya uno anyaman ti parikaw. Ne, ayanan nga ije oven bakay. Jak meten makita iti kusina. Hawanan ah. Nang ipanam? Kwa. Oh, apay di ka makasungbat. Inbasura kun lakay. Ha? Nang ibasura amay. Mabalin sa apay mat amareper day jay. Anya kalakit din lakay. Saan nga rudan nga agkure iso nga imbasura? Mabalin pa'y ama ipa-repair. Ipakita ko makantatanggait. Di ka manaktak dita. Tada pa panak inton madamdama. Ne, papanamanan. Basta adalakad ko Anya kalakit di matan lakay. Anya nga iti makunam iti microwave oven nga insublik mare. Inpadas mo ka din. Wan mare, ngam di mo tan agkure. Naan ano day di mare, amangan no adamot ti kinutim. Ay awan mare. Talaga saan nga agkuri daytan. Iso ano mabalen, i-refund mo kumati kwarta. Anya? 7 abulan ng tinapalabas manipod inalam ti oven mare. Sa maysa, imposible mat asan ang nagkure. Kat mayat mat day ta di may mo inala. No kasta, di mo i-refund ti kwartak mare. Ay, pasensya ka ngam saan mare. Anya kalakit di matan mare. Lugi akmat ano naperdit inlakom kanya. Anyat amok ngay mare. Amangan mat no si kamot laang tinangdadaan. 7 abulan na ita nga oven kan ka mare. Ay unay kan mare. Rupat kwarta ka mo. Kuka mo ang tabulok nga oven alakom. Peh! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y dalan manong kukoy. Ne, apay ka di mare. Adalhang ti kahit ko amamuan. Ngamen, imay ni bakit mo ijabalay. Ipaparefan na mo ti kwarta na asaan ka nung agkuri ti oven aginatang yung kanya. Anya? Ne, apay ko mga iparifund na ken ka. Kat ijay met balay tinakadadailan na dayjay nga oven. Kunak tumat kat. Ti kunana kanyak. Diyo ka mausar ta saan mat apumudot. Sana pud no day tamare. Nausar na dayjay nga oven. Nadadail lang idi aksidente anatnag. Anya? Numapan ni bakit ko iyayan nyo, kat ipilit na nga iparefund. Ay sos, di mo isubsubli ti kwarta na mare. Naglukon dayjay babae. Luklukon na matipada na atao. Ay na, agyaman naklaunay manong. At least, nalawagan ti amin kanya. Pakibagan tulaangan kini Mari Almata umay naalaan ti oven na.
Kasano ngayon day tanga upay na nakaw? Umay alaon ani Mari Alma, nanang. Ti kwarta nang ay, isublim ka di mo lang. Saan, nanang? Ijay balay damot gayam tinakadadaulan iti dayta nga oven. Natnag kano kung ani manong kukoy. Anya? Makapasurun man ti kakasta a klase ti tattao, nanang. Lukluk kwanda ti padada a tao. No jak pa'y nagsaludsod kini manong kukoy, jak namuan ti pudno. Agasam man nga min, tapito abulan tinapalabas. Itala nga nagreklamaw. Anya lakid di mo tindi kastangar aramidam si Kaalma? Na, apay akas tamot ng tibagbagam. Ada ka di basol ko? Isumat lagayam ajak makita ti Oven. Insublimmet gayam ken ni Mariberta. Kaya't mo kanupay nga iparifan ti kwartam. Asino mat tinakadamagam iti dayta? Ni Mariberta mismo. Isu tinang ibaga kanyak. Nasalaw ko di tadalan iray. Ah, Saan ang nasaya ati kastangar aramidam? Tabagin mo't lang ti ibabain mo. masayangan ak nga rod iti kwarta lakay. Sapay naggapo iti lending tinaigatang iti dayjay nga oven. Wen ngem dito yung matbalay tinakadadailan na. At damat lang tinagkurangam. Iso anadadail day nga oven. Wanan, basol kon. Ulitek manen. Saan amabalin nga iparifund mo ti kwarta nga imbayad mo? Ti kasayaatan nga ramidam, ket mapan mo alaen day nga oven, ta ipadas ko nga ipariper ken tatang, numabalin pay. Wan lakay. Mapan ko alaon inton madamdama. Alma, pangasim ha, di mon ululitan ti kasta nga inaramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yun. Iso nga umatayuak, tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. At dayta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Paps. Adan din load mo. Kat agyaman ak launay, Paps. You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kadagiti picture mo, wan. Sure, Paps. Orayam di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, wan. Wan ka di, Paps. Sige nga, Rudain. Urayak lang ang send mo aladawan mo, Sari, darling. Bye, muwa-muwa. Sino tayo nakitak akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Oh, di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni Pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay. Ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anaskan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki din. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay paray, anya ti kagaram. Imbaga kami kinibakit kao, amapantag buya iti palaw. Ay, mapanda paray. Nabayagan ka dadyak nakabuyay ti palaut. Ay, hanggang mabait lang, pare. Takachat ko pa'y man to'y
chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, aparay. Ay pirmi apare. Bakbakitan na si Lusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako nakanipari pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si Kagaray. Ululbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si Kagaray. Ada kamot maray. Panya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palok kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na ngay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kas diya kalakay na makababae pa'y laang bag. Ay kat permi Isuman la permi asilos mo, maray. Ay kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti katsachat na dita. Anya laki day. Ha? Ay, wag mo kidi, maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti katsachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumeng day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo lati cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang among daak dito'y ngagsirsire pa. Dayjay, adda umaw-awakan ko na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagmatay mawag ka. Mailiwak itinalamuyo ta boses mo. Aguray ka man. Hoy, Garay! Anyatir aramidam dita, si kabakbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil phone tay badde-badde kumanlangan. Husto na, hustaon, natadaalan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na. Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, natadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang Yaw. Ay, unay mo tin ni nanang? Apay nga agdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon matadya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ka. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa'y abimakit kan lima kay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Tinam isukid din tinang dadhal iti cellphone ko. Di naman nga ron masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglingling-aya ka cellphone ko, dinadaal mo kitain. Ay, hindi kayo mat nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin ba solita? Kati amayo ti babay raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mat nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mat lang nga na makababae day tananang?
Wen, saan arumrumwar? Ngem ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakid din nanang. Enjoyin nyo kit di tibiyagyo. Talakay ken bakit kayon. Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo muta na teenager? Nanggag mo, ti kunati anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibagaken manang jingki. Tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Inton maminsan nanang, saan kayo nga agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaal kayo. Awanan allowance amaawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanya. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Baybay akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan nyo? Ay katwan no iso ti kunaya. Oh, adto yun ti baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaulan ti cellphone ni tatang nanang? Sayang ti kwarta no dadaulan niyo manan. Ala, saan kun adadaulan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay nananang, saan kayo kumangagap-apa ka ni tatang? Pangaasiyo man? Alawin, matong palami na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? O anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Na, mapan ka kiti nagkaaw tabangantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Naa, kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manoin? Mangrugi ita, di nakasasaw, tapno saan tangagap-apa. Na. Makamukamutan iti biyag mo, ha? Na, papanam ngay. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang. Asaan nyo nga inlutuan iti kanan na nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din ayan nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak ngagsilaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagita kini tatang nanang. Nya kayo lakid din aya.
No awanan ti ririyo ken ni nanang tatang, anusan nyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo. Ay ketuanan salbag da nga inayaw. Apay ngagpaiso ngamin aya, nga ado ti kachat yo. Makigaygayo maklaang mait. Makigayam mat no kayat na. Apay aparitan nak nga ay. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap apa? Ay na kaw nga. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yon. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko nasaya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayaat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami nga agsarita taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak, ibagak matan abalo ak. Aday tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanan. Reply ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawag. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumot lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito isupato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Imuna na rin daya bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Hadamot nagchat ken ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Ne. Basaak man dagiti napalabas a conversation da. Alalala. Dahito ti may sapay at chat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag-video call tamanahin. Ne. Kaya't naasawag na adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamot ay tuyan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. Adda ka chat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yag selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay.
Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka video kulyo, a batchmate yun, nanang. At damat nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabali na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa! Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kwa. Kasto yun ay, kwa. Ay, isang deng ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti ure asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yun dahito ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagidaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak a chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Ayun bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidag mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay, anya laki, dain. No, anya ti saan mo kayat nga aramiden laking ka? Saan mo kumamay nga aramiden iti sa balay? Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.